Ka North Eastern Hill University nehu ka claim ai no objection certificate lani NOC ne ka jingbit yaw associates professor Barske Marbo ba unyukun kumu kertong ka Voice of the People's Party VP ya ka election shiteng samoy bansawan jong shalong Lok Sabha katkum khubor balyoklum Dr. Barske Marbo ulapan ya ka jingbin na nehu hadin ka jing sajit banlong ukertong ka VP ha kene election shitang samoy handra gibor pniaj kene hu ki klempat asetia ya ke jubab hadu menta Dr. Barske Marbo ula rungkam hanehu hapo ketenat political science saus nam arjar arpeu namar kene une ukertong ka VP ula lej ujor da kemukot duma hapo ke yingka shiri Meghalaya High Court persya ya ke nehu hapopan ya ke cimpentikena ya ke kambau trei barban ajing bid yang ban yakun ya kene ke elections ka ying ka shiri ujostik HS tangkiu hagas ngi palai arpa witrik jemang kala pak notis ya kene hu bat kiwei kinong sya mudui hakam ko duma bala ujo da kurtong ka WP o esen nang sat uladon haka ying ka shiri bat pediang ya notis nag menta kinong sya mudui baro ulaban por si tayo ban yo ya ke jingta ong ka shiri hababu ban chong bisar biang yang mukot duma haga satrik jom najliu arjar arpendriu u Dr. Barske Marbo u letit ya ke jingkang ka High Court hadin bakane hu kalkano bakal perslem banjubab ya ka application jong u bapan jingbit ban yakun ya ke election siteng samoy haga modui Marbo ulong ba hadin ke jing sajit kumu kertong ul IT ya ka application haga santrik jom nalber arjar arpendriu sya u pro vice chancellor nehu ban pan jingbit ban yakun ya ke election ula abiang sekawai ka application Hawaii Chancellor haga siputrik na yayong arjar empriu ban kerpat ban ai NOC ba unla ban terwai lade kum ukertong hadin gejing yo jubab ula pha biang ya kiciti pen kan mau haga arpuniu trik yayong arjar empriu pro Vice Chancellor ula jubab haga satrik jomna lober arjar empriu ba pentib yo ba po gene hu regulations rule RE5 ka Executive Council ka de kabor kapala ban ajing bit ya kinong hika ka nihu bakin yakun ya ke MP election ne MLA